Allah selamun aleyküm. Tamam şarvandan Cumhuriyet tamam kişi camiye şarvandı. Mevcuran muhalifan. Az raftan az mansabdori oddi to mansabdori balantoye uzun xo. İmruza mavzuya ma mondagiyam. Poyiniştan همین kanalda زبان انگلیسی، نمیسی، روسی کتی перевод کردگیم با میخونم تحلیل کی اوید با جنگی که در سرحد جمهوری اسلامی به وجود آمد. پیش از جنگ سرشوی جنگ وقتی که ما ویدیو داشتیم اگر همون ویدیو قبلی اگر تماشا کند موجود هستی مخالف هستی هر کسی که هستی ما آگاه کرده بودیم 2 minutda partizan را که همین ловушкада нарафтан барои ки мо маълумот доштем ки ҳам хеле кор доранд ё айсоби наркотике метапанд 1 ҳафта ё 2 ҳафта пеш ё ҳамин бозиро сар мекунанд худшон барои чӣ барои ҳамин лишби фикри мардума дига тараф баранд дига самда ӯ наркотикшона ин ҳамин мо дарои кардагиян ҳамиҷада ина чихе меқапанд кираму чанқа меқапанд рои кардагиян сабабиш ҳамин наркотикай вақте боршона меқапанд ё ҳамин любой време ки боршона қапиданд уҷода коргарои қирғизам хуш буд каналошонда международный наркотрафик канал дорад ҳамн канале ки ё подставка мекунанд коргарои мақомоти қирғизистонам хуш буд фаҳмидем вақте ки ҳамн коргарои мақомоти қирғизистонам дастгир карданд канал определённое время перекрит мешад маҳкам мешад то канали дига ёфтана ё ҷанга сар мекунанд ки то мардум иҷа хати банд шавад бора ворид кунанд фаҳмидем барои ҳамин ай ду тарафам всегда мардуми мирнӣ мемурад дига одамое ки замин захват мекардаги ё бо уҷода бо медироянд замин захват мекунанду низом меандозанду ҷанг мекунанд контрабандисто асосан барои ҳамқа мо записи 4 рӯз пеш муддат партизанои огоҳ карда будем ки нарен искусственно вайна месозанд мекушанд мо маълумотҳои дақиқ дорем ки бисёр бачаҳои шуҷоя ай тамоми минтақа ҷамъ карданд бачаҳои фронти халқира бурданд бачаҳои асосан ай хатлон ҷамъ карданд фаҳмидем мо огоҳ карда будем ӯ доғ ман намёк дода гузашта будам мардуми хатлонда ки мебаранд мекушанд гӯш намекунанд гӯш мекунем намекунем ӯ кори шумо аст мо точни маълумот мегирем барои он ки тамоми ҷода одам дорем барои ҳамақа мо гуфтем просто ҳама каналаша гирон кард ҳамон рӯз ҳама каналаша гирон кард ки ҳама одамое ки каналашона ҳамон рӯз гирон кард ҳамон записи мада 2 минута ман гуфта гузаштам ҳанам хеле проблемаи сар мекунанд наркотикшона қаптаги видеоро бо нишон додам видеоро нишон додам ки ин наркотик қаптаги ҷанга сар мекунанд лекин ҳамаш каналаша гирон карду фикри мардума ӯ тараф буд худ ҳар якти тиқ бояд хулоса кунем ки правилно мегӯяд ки рост мегӯяд но мо огоҳ кардем партизанои асосан партизанои огоҳ кардем ки дигар ёру рафиқта огоҳ кун барои он ки ё информатсиони вайна мегзаронад барои ҳамқа мо ҳамқа сол тичени ҳамин 10 солаҳо 20 солаҳо қирғизо қати ёру дӯст омадагием ҷанг набуд 10 сол 15 сол пеш ҳамиҷада проблема ҳамун ягон об да як ҷанг мешид ҳамин мерафт бо мерафт ҷанг асосан барои ҳамун контрабандистои наркотикае ки уҷа ҳамун минтақаҳо буд граница ма ҳамун суғда кор кардагием граница аст ҳамун границада пеш 100 солаҳо ай ӯ тараф қирғизо буд ай ин тараф тоҷико буд тоҷикои суғ буд ки доду гирифт мекарданд бе якдигар ва пулу додан взятка бе ҳичи ба воситаи ҳамуно як бората мефурӯхтӣ бората мегирифтӣ анамихе бор буд ҳамин оилаи анами клани эмомали раҳмон ҳамуҷо рафта захват ки кард ай ӯ тараф на вори мардуми қирғиз розӣ на ай тараф мардуми суғде ки анамун короя пеш мебурд анамо розӣ анамин ҷангҳоро искусственно ташкил мекунанд сабаб асосан наркобизнесай
ما اوز همینجا گفتم یک ذرم انگلیسی نمیسی چوتکا میخونم که чтобы دنیای امروزه هم بخون بفهمد. من اول توجیکیش دا میخونم بعد انگلیسی بعد نمیسی بعد روسی. در مرز تاجیکستان و قرقیزستان نیزا به وجود آمده است. سبب این مناقشه در آن است که چند روز پیش یک گروه بزرگی قاچاق مواد مخدر از جانب نیروی امنیتی قرقیزستان که به خانواده ای رحمان و کلان‌های او تعلق داشت بازداشت شد. به دلیل این قاچاق بین المللی مواد مخدر در این قلمرو تاجیکستان همیشه مناقشه به وجود می آید و از هر دو جانب مردم ملکی و افسران و سربازان عادی همیشه ضرر می بینند. ما تاجیکان و قرقیزها در طول صدساله‌ها در همسایگی زندگی می نمودیم و این گونه حادثه ها تنها 10 سال اخیر به وجود آمده است. این هم باشد از جانب قاچاقچیان بین المللی مواد مخدر که از جانب تاجیکستان و کلان های ای رحمان تعلق دارد. عین حال وضع سیاسی تاجیکستان چی در داخل چی در خارج متشنج می باشد. زیرا مردم چی در داخل و چی در خارج از سیاست ای رحمان و کلان های او ناراضی می باشند. با استفاده از این لحظه ها افراد معینی قرقیزستان تمامیت ارضی تاجیکستان رو تصرف نمودن، زمین قبض میکنن. قرقیزها عینی استفاده نموده و این وسیله چنین جنگ‌هایی به طور صنعی به وجود می آورند. در عین زمان وضع کلان امامعلی رحمان در حالت خیلی متشنج قرار دارد، زیرا مردم ناراضی‌اند و از این لحاظ برای از بین بردن مردان شجاع در بین خلق و مردم که از سیاست ای رحمان و کلان ها با دیگر طرف فکرشان رو روانه ساخته مردم و موضوع های اساسی از سیستم کلان های اساسی که از داخل و چی در خارج کشور چی این گونه جنگ های سنی رو با وجود آوردن و یک چیز از مخالفان سیاسی خود در خاک ولایت سوخت تاجیکستان خلاص شود و برای این از هر دو طرف هم از جانب تاجیکستان و هم از قرقیزستان همیشه مردان عادی و سالدات و افیسران قربان این بازی های می شوند، یعنی بازی های جنگی می شوند. Чтобы فکری مردم بند کنن последнее время мардум определенные чизо да уже чи гирифт кланда прицел гирифт барои он ки решаи диктатура ин клани Эмомали Раҳмон аст. барои ҳамин ино ҳайко ҳамин бозии сунния наркотикати сохтанд. хичон он тарафта маълумот метан дар кор шавад, хичон бора мегзарону, хичон он тарафта ҷуръошонда ҳамаш амният ай КГБш мекунад. он тарафта маълумота метан, ош меқапа результат мекунад, ёш мегирад дуруға ҷанга сар мекунад. фаҳмидед? ҷанга сар мекунанд ки штоби мардума анаминда заманит кунанд фикрашона заманит кунанд, ҷомеаи ҷаҳоние фикраша анаминда заманит кунанд ки ай бозиҳои клане ки ифлос доранд чи дар дохили Тоҷикистон чи дар беруни Тоҷикистон ин агентҳои амнията ай пиштишкор кардестанд фикрҳое банд кунанд анамин бозиро ташкил кардаанд. барои анамқа мо партизанҳои огоҳ карда будем. барои баъд партизанҳое ки хуб дар Тоҷикистон ҳастану хичона нишон надода буданд анамонои ҳамхе методкати бедор мекунанда ватана дӯст доштанда кор, граница рафтанда кор мебаранд уҷада снайпер оли записам дорем снайпер мондагиам снайперҳои қирғизба бачаҳои ба дили гурдаи сурат чане додиам ау тараф во мечинам оли бо мо уша мегӯем. барои ҳамақа